Ah.
Masalik ikaw isang mangurma
Ini
Dami kong Milo. Jadi, wayron. Ba't inagitong kayo mo? Katungtuman mo pa. Katungtuman? Muna yung boyfriend mo. Minsan na ba? Muna yung boyfriend mo. Naulog na yung simod. Hindi na mauno yan to. May nandakira niya. Kita may papa. Papa? Papa. Ipapa mo yun, nagdagpos na tayo. Alam mo, interior na. Wala mamatay ni wala. Yes. Sound. Sit. Yes. Lampu merah dah bos. Uyumi sila daya. Uy, pawaysap. Biar pawaysap. Senyumi daya sila. Yes. Senyum dulu. Oke, maksudnya.
mo naman isang kopyasang bay niya. Na, hindi ka nagusos. Inako ang mga ton mga raya. Ando mga yoto na buka mga paniban kampo dan deng harusi ki sampai pabuhok niyo. Inako bukun mangudyo. Enggak ko kanyataan. Pwede sabdo ka lang sing kumailong. Bisa rin ako ni pag yanon na siya kumailong. Kaya may tabi mga bata. Ano? Malinsa ka pa rin pag inangin eh. Lingkod ko rin, lingkod ka bata. Ano? Okay. Inda Joya, Perikolas ha. Di pala isang plan, may lang misang malin sa biat ko. Ha? May lin sa Bos kayo. ko. Kau dia tembak jauh bosku, sadap bosku. Oy. Battery low bat. Hello, Iban Cili-Cili. Pandai sa ito. Kalito sa juga kami sulok. Okay, jadi ito kayo pangatan mga rayang. Bang makadya ni. Ano na ito rumah yan? Ha? Ito rumah? Bang makadya ni rayang? Butahin kami kahawa. Okay. Bisa na kumandakti. Okay. Rogi! Tembak jauh, let's go. Yes, that's it.
ha. Pet-pet. Mag-pet-pet na kita muna. Pet-pet ha. Mag-pet-pet na muna. Let's go! Paano nagtalepon? Okay. Okay, apa itu? Hah? Ano itong bisara ng kanya to? Ha? Ano ito to? Oh.
Pigilah kami tengok depan tu. Senyumi kami. Senyum lagi. Balik lima mo batasya. Nitay mo niya na. Beto. Senyumi kami. Bukan ako, siya lang. Saya. Satu kosong. Kosong. Nah, kita balik pa. Uy, kamu siya. Wait na. Okay. Senyumi sila. Senyumin aku sayang. Siapa itu siapa? Oh, Siapa Rayang? Siapa balik tuh? Oke, sekarang kita oh, mana? Asyik. siapa banyak itu orang di sana? Mana? Coba mana? Bosku, satu. Bosku, ada satu. Siapa Rayang? Satu. Mana? Ada satu. Rp1. Siapa pemenang yang tempat kedua akan membawa tiket 2 malam 3 hari percidian di Highland dalam tandas awam saja. 5 yes, Ciu, Urigano. Come on everyone. Yes.
Biar tabangan di bawah. Nawan mo siya. Sulayan na magalangan, pwede magigalan na
Yeah.
Orang sempurna baikku. I know bro. Gambar. Kasih gambar dulu baju dulu. Oke Jo, kamu kasih lari dulu itu bangku baru yang lagi di bawah, ya perempuan di atas. Kita maaf lah, soalnya dapat juga doang maaf berdisko. Sore ya. Oke, susun betul ini mana mana telepon kamu tuh belum pukul mana? Minta maaf sama kameranya. Dato tadi ya.
Oke ya, sama-sama. Adil. Gimana lah meluk-meluk lambukun? Oke, yan na. Tiada. Mana ada kalau tiada. Aray. Kalau tiada meluk-meluk lambukun kita deji. Bang Wai report na. Mari kita berdoa semua. Gue yang sama suluk beliau. Semplon yang ini. Bang kuno kamu dayang maksuploan. Manok. Oke. Assalamualaikum kadugatan mga tanong mga kalasyahan. Jadi ipagpanayam tayo. Tugtog dina. Pasal amo na rin piyagjanjan tayo. Iwan si tuan rumah. Jadi di kami nang makapalawi kanyo. Pasal ikaw si tuan rumah. Biaya una. In organ ipapatay niya. Sari naman kami ni kabayan na pala sa gambo. Bilang tanga mong bonus. Mga lasa. Pasal yung mga bayan. Maglaway na katan. In makasinya sa inkasilasa. Mahudin kaya kalupahan. Sumod sa dyan taluba pulod sa ulong. Di na tuhod na yung mahina. Pasal dito kabayan tuan rumata. Kabayan niya biaya unda. Jadi ado kayo. Mga utod kami ng kapunan. Kanyo sampai parulog ni Sambil parol si Kinyo. Bangon kapasalahan na mo kanyo katan. Iwan si pagsabay na mo. Iwan si pagbil na mo kalalamihan kanyo. At pagtawag na mo kan. Ado kayo. Ang puno na kami na yan. Pasal kami dimin saja. Hiburan kanyo katan. Pasal bang hiburan. Ando kayo. Way lagi si paglagi-lagitan nyo. Jadi ado kayo. Mga rumah pagilasan lumandang imbayat nyo ito na yan ipaglamilagitan nyo tugtog sila magkawiyat na durumog nugalan na marintuan pati pang pagsinamoy siya okay ito kayo tugtog sila ipaglamilagitan nyo di na ako magpara okay yan na yung lapal kasi nasa kanyubatan. Assalamualaikum dan salamat malam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okay. Bye-bye na kami na tupak-tupak niya ng pagpula. Okay, thank you. Bye-bye.